Tuni mawa program ali vei channa hungun gel khom ti program ali vei channa chi zom thei dinga phat phai pi va pathin min thawai no men lang tuni chom chakhat sei khom diu khat kadei chu othnel kitipa thusimi chom chaga sei din othnel kitipa hi a khole amin yong ina za kha lo diu hi Othnel hi thutan bu bungthum chang sagi ako na chun na veleo chun chang sagi ako na som na khat ge chun na veleo chun Othnel kitipa thusim hi imu diu hin Othnel kitipa hi koipo Samson te ho ailo le Joseph te ho ailo Daniel te ho banga David te ho banga amin athupi po Bible a ake say ake ha say po ahi amma hi koi mahet pha be se lo pa hin amma ji in Israel chu kum som li cham thanin lung mo tain anum ve akiti hichi kum som li lung mong ta anum theu chu hichi Othnel ji chu ahin ha ka sei nom pen chu amma hi ato ding chu Israel chu lung mong se la om na ding chu ato ji a chu kum som li lung mong ta hi vin ai wang koi ma nyong a hepoi koi ma sei phat yong a chang pon ai lo le koi ma no ama min chu ha hen yong a hepoi a hin pathenin wang a hai mil poi ije nem te la Bible in amin kisun ni Bible in ama thusim chomcha kisunin cha ko na imu do theu chu ei hon yong pathin dinga ito hen lang ina to phat bol ho hi pathinin a hai poi mi hon mu intin na sei pha khel hi ti alo le mi pa cha yong chan lo mai theu hi ai wanga chu pathinin itil pho bol ho chu a hezing nai ti chu a he ateng la ani na sei no mu chu ei ho society hi chi hi gu thim cha mi mu lowa ha to a tong hi na satain tu pe ni ingai chawin sei phat ngai lo ai lo la sei phat de gun se na tong hi lo ai wanga chu lungil ta abol na zo se a pathin ho a pathin lung de a na tong hi chi chu tu pe na ha ngai a ki ngai chain pathin na to kiti hi missionary a gachi a alo la hoilam khan a pastor a pana alo le ho in sunga se a ki pe le pa ho pathin na to in agel khajivin hi chi hi imit mon pen hin i society u thi na pen yong hi chi hi pathin na to chu ipi ham alo le pathin na to pathin abang kha de isa pa calling akitin ke calling chu ipi ham pathin e ko na chu ipi ham ti hi mi tam pin ilung gimun ilung gelun ikisa lung gimun pathin e ko na chu ipi ham ti hi ikikisa lung gimun ahin atam zon igelo le igal do chu pathin e ko na chu hoilayam khat gamin pathin thu ka ki sei phung le hen lang ai lo le Bible ka ki sim hen lang tilang sang nga bo igelo ahin henge pathin thu ka sei phung le diong a umin ai lo le Bible ka sim ding yong a umin ho in sunga na tong ding yong a umin pathin chun imazo se society chu imazo se e ho role hi i bol diu chi chu umai te ka nan tua hi i ho bung ho hi ve le chun Sunday school hi emi te ho bung koi ho bung ti lovin Sunday school hu ila sam pe now Sunday school a hu chapang ho hi hoi ta hi kin sin sai phatti cha Sunday school a hi chapang ho hi in thunun zo wa ai le phatti cha in pui hoi the le hong let nu sang yong le hi chi ina khum pi pau pathi thu na khum pi pau hai min lo de hi ateng le sei bana chu Sunday school yong hi oi zo yong hi
hi thei chana training yong pi be jing ding amo yong head now khan sa be ying ding chiong he ho bung ho hin hi chi Sunday school a hi I chan gam kana sum yong hi I le la I pai ngai I je nem ti le pathin na to chu pi ham ti le mi him hin khu sim mi him khu sim phat na ki ti zu pathin na to hi alo theilowa building ima EPP ima alo le ho in ho yong hoi ta isa yong chu chong chu alo theilowa ale se huinun dong zu I bol hin chong chu asepu hin a focus pa chu I head du pa chu I head jing du chu pathin na to ki ti chu mi him hin khu sim hi chi mi him hin khu sim na chu sum hi I le hi le mi him hin khu khat sim phat ki ti yong chu hi chi chu ai lo le mi min khu khat chu sem phat se cho hi pon a ki sem pa pa yong chu a hlun na ding pathenin aman I chan nge ya mi pa chom hung hi da ham ti a hlun na ding pa thun sa the lam pi do pi ding chu hi chi chu hi pathin na to len ta khat tun abanin oiza ham ai lo le oiza ho a hin oiza ho yong hi pathin na to na sata school hu missionary nang ho missionary feel hi ji school long hi na sata chi ke pathin na to na hi tia hi kila the ting le he chi imazo se hi e hon I part chi o hin phat ti cha in pui ten society ong chung chi jang a pathin mi min kho chong ki sim phat te le pathin to kikinaya ho bung yong khang ai ating le masangin yong kana satan hoi lai hamin yong kana satan youth ho lo le council ho ai lo le government office a na tong ho yong hu ito na zo si wa hi chi chu hi pathenin e ko now pathenin nang chu hoi lai am khat na pathin thu ka sei khel dinga na ko ngai poi a ko loi yong o min ai ya chu hoi lai a na ko yam to hi chi chu hi na pathin na to na ni ke yong hoi lai e ko yam hi chi chu hi pathin na to ka to hi chi chu ka to dung zu ya chu pathin min hung lo pi ding hi chi lei se a sepa satanin thil su se pa hi chi lei se su se di hi chi sem phadinga hai pathin ni e ngan si win hi chi thil su se ki ti chu satan na to hin thil sem phat ki ti chu pathin na to hin thil sem phat ki ti po chu pathin na to hi ti yong hi het diu hin hi ya chu society hian lang hoi lai ho bung hen lang mi him hi le I sem phat na the chanwa pan ila naw pa chu hi chu pathin na to hin office ho yong khu I chan ge hama asetan corruption hen na ato diu dola hun office ho yong khu tong leo khosung ho yong hi office hon na to phat ja chu khosunga yong hi thil hi hi ding dola hung hi ding ating le imazo se chu hung chi jang ding hin apart ho mi phabe min apart ho phati cha ain to lo ting leo thil hi se ji hin I part chiu hoi la ya na umam chowkidar ni yong na phati chan chowkidar pangin lang lekha sun hi yong na phati chan lekha sunin lang alo la government na tong ipipen hian lang alo le low vai mi hi yong le low na to yong le I bol naw pa cho phati cha bol ding kita kita na le thuti hi thil hi I bol ting le hi chi chu hi pathin leisi van banga hi chi leisi yong hi pathinin ei ho hi chi leisi se sa hi sim phadinga engan si hin thi van gam chi ding pa se hu ilung gim ji wa hi thi ding yong ki cha to hin hi chi chu hi poi leisi na hi thi ding se igal dot leo hin lo ding hi ni khat le henge pak ping tha mi ping tha pathin lungde ya hin ko mang ho chu ni khat na van gam chi du hi a hin hi chi I hin sung wa hi chi lei si na a se ho sim phadinga ai pathin ni engan si pau hi hejing utin
atin society e ho society e mi te society de wai I role ho hi e ho pan na thei chi ai phade cha e pan lew all a hi in sim tu du in society pathin na to ke ti pathin tu se en gel po tin I pol thei zo siu chu pathin na to ai hi chi pa he I bon health in eleven I society yong hi ha khana hong khan to ding mi mu ding ang vet hoi ding pathin maya yong e vet hoi du hi ya chu chi pathin na to pa hi broad ta in ai lo alin ta in lao tin pathin tu se hello ateng hi chi othonel ka sei pa banga hin mi pa chat ngai gun se nin na tong po tin agu a koi ma het lovin ha ke hambol tin thil phobol na langin ahin ipakai pawin email chi jing na ve ti chu heu ti ya hi chom chahat yong ho lim ki du hen lang EPP lang sang tuni isay na wa ko na clarification day umyong leo anoin comment in hin sayutin ay lo le kay nain hilbe nom na wa til na say no mo yong le sayutin ya chun aban banin cha lo ti kakipai